السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبريان إسلاما وهي نسني بسوفدا وان كان اللي قاتكو أنا ما ألفات اللي ونقريني شيخ نمال قدا وانا كنافا دبتا جيتشو اللي نمان صدادا يواو إسايا أبو وردوري وان زمنا خنم بيخني وانما درها سوا وان زمني اتخوتي جيتشو اللي نمان صدادا هاتا وقسم وجينغا صدانا ما تنرى تنو مربيتو إرجب دودا ونني سيدامو في الخو يوجراته قادمان جار سامتي جادوبا مهك جلو توان كن لالا دوبا قادمان جار سامتي دوبا نمي توكو يو سي قادمته وبيتي اسلاما يو اول قادمه تنغما يو ربين كين نودا برسي والفونا جچمته يخون امدوبا يو ربين نودا برسي والفونا اتلين ناتاتي انلين سيته جچمدو قادما جچون كنا ganda dhaqanii gaabiyyeeteenyatti intaltee sannuu kennaa jedhanii yoo rabbi isinii kennine jedhaniini namni wal biraa galatuuba qaadhima abaluuti jedhaniit gandi kun hundi beeka intal sun intala kabajaati namni illee maqaan dha'u qaadhima namaati jedhanii kabajamtuudha khalaas namni isii kadhachuudhaaf illee deemu dardarillee yoo argan illee kajeelu qaadhima abaluuti jedhanii kabajamtuudha duuba qaadhimaan akkana qaadhima jechuun duuba qaadhimaan tun amma jaartii jechuudhaami Gurbaan si qaadhimate kun jaarsa kee jechuudha amma. Intalti ati qaadhimate tun jaartii teeti jechuudha miti. Wal fuuna jechuudha. Yaa ummata keenya, yaa shamarran keenya, yaa dargaggoota keenya. Meeshaan ammayyaa taagartee karaa adda addaatiin wal qunnamtaan akka maan taa'ee irratti haasa'uu tunii fi taree akka isiniif tana caaltullee beeytanii sirree meeqa beeytanii rabbii keessatti isinitti beekaa. Meeshaan tunii subhaanallah meeshaa gama lamaan qaraati duuba. gamalachuun ni murti duuba khayrittis dalagu fetuun akkunutti amarratti haasofnu kana sharritti yoo deebites takkaa sharrii kana duniyaa gubbatti hin garreedu haala ammayyaa namni dammaqee qaadhimaa dur nuti beeynu sanirraa baatanii qaadhimaa jaartiin seenaa qaadhimaa jaarsan seenaa obboleeyyan islaamaa waan jaarsa wajjin tahan qaadhimaa wajji ta'uu hin danda'an duuba haasawa adda addaa hajaarsa ufii wajji haasawaan qaadhimaa wajji haasa'uu hin dandeessu duuba abadan rabbiin irraa si gaafata duuba وجان تكو قاعد ما خيّته تيسي واي جاللا تلفزيون رد يواو وانا مرت هاسوان كررد واي جاللا جلا خافته همّا أتي بكتي ستنات ركّتو هنگا إني أكير ركّتوتي واي خنوان سلا جار ساجارتي وجهاسون شريعة إسلامة الدور كذا هندو ربي ولا تقربوا الزنا وجاجي زنا إهاتنا وجاجي زنا كن سلامي إهاتنا يشوف معنا مال جشور مقدمات الزنا جنيني وان متدوري زنا كانوا مسمين بوبر متدوري كبابر متدورين هاسوا أما خنهنو هاسوا خراتو الجوهر هاسوا تليفون رت هاسوا جاللاخر هاسوا بوان أدرت هاسوا مخان خناز زجالة سجدو فت يوجا ولدو سنكو مجار سجارتي دوبا خربي ولا تقربوا جيسون كان ملي دلبو سنكو فامي دوبا سنبر تقول إيراتي تلوف نمني بر ولا تقربون سنكنا ديرا دارا ولله كمو ديرا دالان غرتي وان انتاني خنا وجهاسو ديرا دالان خبا وجبه لال قادمان خباس وجبه هندنديز مخينا تك قفا وجي اسلاما يابتني وجي ديموس هندنديز بك بشننا تك وجي دكو هندنديز بك متك وجي دكو هندنديز سغاني خاغول اتوتي دوبا يا دبرتي اسلاما وفي الرخيشيسنا ادرا ونسيدامو يا شمران كينجتو afaan kanaan af min shargoone afaan kanaan dhiira qabna jettanii ufin cinkina dhiirti qaqqabamtu sin jirtu duuba isinitti taphatuudha deeman malee dhiirti qaqqabamtu sin jirtu duuba hogguma akkana afaan min shara kan ati taate tuni waan taatu tana biratti kanaatu nama birootti sakkanuma mee tana yerumatti dabarsineetiin anta biroo laalladha garaasaa keessa jira wallahi itti amane dhibbatti 80 yoo 90 akkanaa jira duuba ani waan muuxannoo qabuu fi haasawa kananiin beekaniin dubbisaa niin laala niin qara'aniin argatuuba akkanuma waa warra dura haasawa jechuu sitti hin fakkaatin abadan tu 90 dhiiraa intala akkanaa tana yeroof itti fayyadachuudha niyyaansaa booda as deebi'ee maal nuun jaa sheekha intala sharafa qabdu ta ulfina qabdu naa barbaadii jaaduuba kan biyya san jirus ati nu dawwalatuuba intala sharafa qabdu naa barbaadaa jaa ufiifuu akkuma biroo tokko jiraa beeku ati asiisitti taphataati ta sharafa qabdu ta ulfina qabdu barbaada inni ati sharafan qabdu duruusi beeke duuba fuudhaa fi heerumni qooda rabbiiti shamaran islaamaa qooda rabbiiti abadan waan rabbi sii qoode malee heerumuu hin dandeessu duuba wanni takkallee maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuhaa baala mukaa khabuu rabbiin ni beeka mukarraa baala bu'u duuba heeruma guddaa kee kana wallaalaa rabbiin fuudha guddaa kana wallaalaa heerumni afaaniin haasoyinee arra bilcheessinu jiru rabbiin duruu godhe duuba
wani nurra jiru kabajaa teenyaa fi ulfina keenya eegganneetuma fuudhaa fi heeruma keenya san eeggatuudha duuba. Ulfinaa fi kabajaa teenya qabannee eeggatu. Ufiif dhiirti baatirii fudhattee barbaada boollaa fi qarree seentee manatti dhuftu girdoo hidhattee umrii mana teessee dhufanii manaasi baasan siituu irra sharafa qaba duuba. Fuudhaa fi heeruma hin dhaadheessan duuba. Uf hin dhaadheessu namni duuba. Warri uf dhaadheessu warra rabbittiin amanini duuba. Warra kuffaaraa, habiyya kuffaaraa, warra qaama fi dhaadheessu. Warra qaama tolchuudhaan dhiira harkisuu barbaadu. Warra sagaleedhaan dhiira harkisuu barbaadu. Gaaf tokko chaayinaan dubartii gara meeqa dhihaatu jedhama xiqqoo zamanaan irraa turanii irraanfadhee sharikaan takka kaampaaniin takka dubartii leenjiftee hoflumaa fi dhiira akka itti qaban irratti dubartiin 50 jaarsa harkattee jaan duuba. Dhagarse alaal. Warri kanaan bultii barbaadu. Warri kanaan jiruu barbaadu. Ummata islaamatiin abadan duuba. Kun ummata kuffaaraati duuba. Waan san dhaaltanii waan san dhaallee dhiirtinis akkana godhachaa dubartiinis akkana godhachaadha. Waan guyyaa rabbi walii isin fiduun beeyne yoo feete ati biyya bahaa jirta inni biyya dhihaa jira. Umrii tanteeteessee waan hin taane haasoytee kanaan dhuftiin kun wanni ati arrabaan haasoyte qalbii gaddabarte qalbirra si buute qalbirra hoggaa si buute hirriibatti dhabda duuba. Hirriiba idana dhabaa bulta waan haasoyte saniin hirriiba dhabaa bulta kana olii qaqqabda ganama hoggaa kaate dalagaa hin dandeessu duuba. Waan rabbiin guyyaa fedhe qaddaruuf ati asitti uf cinqitee odoo bakka san hin gayin fashala uf fidde duuba. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa hoggaa waa haasoynu hoggaa waa katabnu namni isin kajeelillee yoo jiraate yaa nama dubartii kajeelu dubra kajeelullee yoo jiraate fuudhaaf kajeeluun dhoorkaan qabu duuba. Laakiin biyya takka teessee biyya takkatiin dilaawin duuba hadaraa wanni sii dhaabu duuba. Intala takkaa biralleen gayin takkaan mallee fuula sii footoo fi wama takka takkaratti malee hin argin biyya biroo biyya bahaa teessee biyya dhihatti dilaawuu duuba. Halkuu dilii dalayda goda walturaa dilii dalayda goda bilbilturaa dilii dalayda duuba. Fageenya lafaa si dhoorke malee isin lamaan kun badii hojjetuudhaaf waa takka daangan isin gidduun jiru hata binaa si hima kana duuba. Kana numa hata rabbi dhoysuun hin taatu shirri rabbi naafis jiraa dhokatu malee shirri kun rabbi irraan dhokatu duuba. Isiniin amma asirra teessanii asirraa halaalatti wal dhungattan isini as teessanii waan adda addaa waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawan iccitii hirriibaa iccitii dhokattuu rabbiin dhoysatti godhe warri as taa'ee wajji haasawu kun osoo wal bira jiraate akka badiif saaxil bahu 880 tuman amana duuba 880 itti nama kana laakiin nam tokko tokko rabbiin isa eewalu sharafa rabbi godheef numa jira duuba irra hedduun dubartii bakki itti dubri fashali bakka kana duuba guyyaa dura eegaltu zigaala itti seenta oduma deemtu hayaa fi kabajaate irraanfatta bakka jirtuu irraanfatta namti sun silaa sibira jiraate badii dalayda duuba waan fokkattuu kanaa kanarraa uf eegaa hanganarrallee keessa deemuuf isintu narra beeka isintu hojjataa jira la suutan isin hima wasobuun gaariimi isintu waan akkanaa dalagaa jira irra hedduun namaa dardaraa fi shamarran akkana dalagaan isaaniiti ni beeytan isinit rabbiin isinit beeka horii kee israafan godhe ijadhu quba kan kee waa hin dalaydu san arraba kee akkasiin haasoytu san arrabni kun arraba rabbiin sii kennee beekitu inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula quraana kanatti amanaatu ijji gurri onneen waan dalaydiraa ni gaafatamtii jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujiin gurraa maali inna sam'a jaabara wal basara jaabara hujiin ijaa maali fagoo jirraa kunumaan qabu akkamiin fagoo jirtan hujii gurraa jechuun maal jechuu dura hujiin gurraa baaxila dhaggeeffatuudha duuba waan fokkataa bocola kan dhaggeeffatu hujiin gurraa hujiin ijaa yoo ijaan rabbi wal ijaan laaluudha suuraa tanti akka jirtutti yoo footoo yoo iskaayibii fi waan takka takkarratti mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti khashiifa taatee suuraa san dabarsuun Allah maaltu hafe kun zinaas zinaan ijaan laaluudha jaadu nabiin sallallahu alaihi wasallam zinaan harkaan qabatuudha jaa zinaan gurraa dhaggeeffatuudha jaa zinaan miila gama san deemuudha jaa hundi ijji zina gooti gurri zina godha ahaa zinaa jechuun tokkichuma sanif beeyte ati hoggaa akkana dalaydu suuraa ta'e akkana ergitu nama ajja nabiyyi tokkotti suuraa sanuu khashiifa kana birallee dabartee mul'attee khashiifa mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti hoggaa namtichi sanin mul'attu maal dalagaa jirta maaltu siyaa fi waan jaarsaa jaartummaa qaata si taajjabe namtichi sunuu duuba qaata si taajjabe duuba miciyyoon arra fuula kiyya duratti akkana godhatu tun nama biroo biratti akkama godhatti waan duruu katabe sheeyxaanni kana dalagaan isaa duuba ofirra kisheessinaa guddaafaa of hin godhinaa sooftii harkaan haqatan of hin godhinaa isin ummata qaaliidha dubartii rabbiin isin qaalees boolla jiraattan dhiirti dhuftee isin fuuti duuba katabaa kana naa isin hima boolla yoo jiraattan duuba ammoo fuudhaaf heerumni qooda rabbiiti duuba
ربي إنما قوي درو قوي ميقون خندوبا وان سي قوي سن نما دكبدا وان سر جرو صبرتي ايغتو قف بولتين تروني مالا دفتين ما دفوني مالا خوني قوي ربي دي دوبا حضرا وبليان كيا وف ايغا هنغلار اللي خيس ديرچون فدو غلطو مال سنجا امو دي فما غرغدا سنغا فدا يونين اوان اكنان دوبنه نمني برو خلو فدو بزو سنجرو ابا بروزي سنقبدو دبديتو مربر كده دردري توكو توكو يونا مفتس وماتي بيتي كاسيغا إن شاء الله جزاكم الله خيرا